paling nande karo berebiring tanggokin aku lupakan kena tanggokin aku sirangkan kena agenda tertang daging ku bawa ku ingat kena masalah tunduk karo berebiring kita ndak sirang nande karo ke parlawina simbalang paling bagi kau nindu nande karo kita ndak sirang nande karo ike parlawina simbalang bocor Waduh, sekolahan andu ngor jabu parangan nasi muda meriah hakap kami tadingkan nade karomku segera serasi pana parang si muda bukan mana jumpa tua jumpa rezeki pasu-pasu di mata ije malam na pagi ukur karo mergana nade karo
namun lagi ayah pangrende, ada yang gue tidak kenal suasa mereka. Mama Iting 10.000. Setiap Mama Iting 20.000. Ini ada 1 juta, habiskan.
surne. Thomas surne Thomas. Mareda. Ya Thomas. Iya, Tama kay tingna. La tama santan mereka dona. Kurang esorna mamai kurang esorna inalawas kampagin aku nandai nandai karona kentang berkarona tama santan nandai karona esorna Orna kurang dua kurang esorna majuan Mama ya Cacuk Nina Sorana, kereta api muat berkatna, ada kensa belakang lolo, ia pedaskan ia dalamkan. Mari daging ia pedaskan, bola kari ketaringan ia galakkan. Oh nande karoku iha pedaskan kena ia dalankan. Wahai Cacus Nina Sorana, kereta api muat berkatna. Sorana beenggo erdilo-dilo, nandangi kena nande karona. Iya dake, iya pedaskan, olah kari, sempat ketladingan, berebirina. pedaskan kena ia dalankan. Ya, kuakap. Gome basis kali. Tukuy la kendang ta. Ulah tama-tama kurang berus tepu pepure anak berus tepu. Sebab kami nak berulang ngerana. Pasti kamu kundul kubas sudah bundu. Si pertama lebih ku katakan bujur mekapkan man bata kita kerina anak beru terlebih-lebih anak beru ginting mergana isukana luenda
sebabna banci kita kerjasama ibas dahin kali bubutenda enda pe lanai lang riah naukur kami ibas sebagai enda bancir sadar kita guna numpak kali bubunta maka haman badu kam kali bubu kami ginting mergana pe katakan kami bujur ibas kersa dan arih dupe tentuna bacika kami anak berupe arsada kerarih kami maka bagaim kali bubu kami ibas gurjabi impal kami dan meriah hukur kami tuhu ibas pelaksanaan karena pesta enda ya kejapkan kami kalau melala kekurangan sini bahan kami anak berundu tapi agenda sitiku tegaskan maka ibas kekurangan ni sada kelpe kami labo ate kami erbanca lajore kerja enda tapi ate kami krina erbahan sajore erbanca sikap ugama kami tunggung kerja enda mungkin terjadi ibas kami anak berundu maka tuhu biaya pe cukup ngendai berikan kam namun bagendai gia dilit kinakap dupe kekurangan endam kari kami nak berundu siman ajar-ajaran do endam kami kari krina nak berundu siman katan kendo kami nak berundu enda sada pe labu mukisat diajari labu kami menggelut ikatakan pe jadi bagem manbandu kami krina kali bubu kami ginting mergana kencage man impal kami mero ibas Pak Senda kami ngatakan selamat menjuah-juah bas perjabundo impal bagai perseturangku ibas perjabundo enda impal aila naiban cilang go pasti tantangan pasti lit perbeben pasti lit tapi ibas menghadapi perbeben enda tergantung kacamata anta kujak kita ngenen adi kita ngenen kubas kacamata pembesar tentu persoalan hidup ibas perjabun simbaru tentu besar kaya adi si pakai kacamata sekitik kaya ya tentu kitik ka pengenan nama bagikin jadi enda bagai beginde kata kali bubunta sembiring mergana dai sembiring depari maka serahkanlah perjabundu man Yesus ninandai ai basye ngau tepat kuakap sebabna kata di bata si bagikan kita rusur ibas gereja ailah berubah tapi adik kerana paradatan ta si dalankan kita gundur enda go pasti ras pasti berubah sebabna ada sinai ras ada sikundari pe go melala perubahan menempuh masalah si baru sebabna pasti timbul masalah baru bas perjabundu jadi bagi kata kali bubundai pe kami pe pagi mesikelkan kami pagi reh kujok jandai saja lit kang pagi masana sebab waktunya Tuhan bagikin adi izinkan Tuhan kami pagi reh kujok jandai sekang kami pagi ke Jogja bagi gia ope dengan kami langasih ku Jogja impal arkitekan kampung ludokan baba turang kue ku dokan gelah kita kena jadokan sebabna kam muntai pengeludokan ningenai bicara ijo jadah kam orang keraton kak kami maka perlu babandu turang kue kudokan gelah itah na jadokan jadi ay mengenca si ku katakan man bandu impal mungkin kari ibas tahun baru enda pagi entah terbana aku pagi reh ku Jogja tah kam pagi reh ku Jainda ijai pagi si puasi kel pagi kerana bujur bahasa aku selaku anak berutua idokan nari bujur sini hamati kami kampung kalibu kami terlebih-lebih kita 10 ngenda kerina ija bas pelaksanaan kerja peradatan ginting mergana ras bursi tepu mungkin melalakal kekurangan kami tapi situhuna enda labo arah sengajakan kami tak perkitekan kebeluhan kami kurang
Langas ukur kamilit. Elan e boya kami kurangi kami. Makanin kami jena. Man bandu giting merganan terem. Entali gak kakam kekurangan kami. Impal. Nina turangku. Permen bengkilana. Enda sena maafkan kami. Mari. Alolik na tasadaran lusur. Pasika pagi beluhna kami. Ngelakukan kaisikin si pantas erbahan menghuli di tengah-tengah Zabundu. Jaga sidik narik kaman bandu pekam kerina. Sembiak sanina kami embas gelaran beruh. Jadi ikam darat nari. Mungkin tak mutersangai pekak kam di kami pengalukun kami. Kin menjelabau kami pi arus naije. Tapi kita kan ada bahan menghuli. Ya, beram-beram ulah salah bagaimana kami. Jadi jaga agak kekurangan kami. Ena mari saling memaafkan kita. Gelah bansipe. Ibas puji warin enda pepat. Kait dengar. Melala dengar ginting mergan enda. Mana raka kenta. Gelah bansi lalap. Lalap tembe si banda hina. Aru arif tersada. Jam kuidah malik stogan nanda sape. Jadi. Iban kami kas kalinari membantu. Ginting mergana. Turangku kami berukaro. Ija. Ibas kami ngelakukan dahinenda. Kekurangan kami. Marilah ajari kami rusur. Jadi ini kami. Sangat kambas pejabukun anak singuda. Sahur kami tua. Murah rezeki Indo. Gelah banci pelalap diajari kami. Banci tetap hubungan ta berjile kerina antara kami ginjing mergana ras kami nak berunduh kerinana. Jadi sada nari man mero ras permen kami berstepu. Sebagai surah-surandu. Maka malam pagi atendu geluh-geluh ibabaw pertibienda. Ibadat tetap sengerajai bahasa bundu. Maka kais ini surahkan kam bansi petra asana kerina. Bagaimana ginting mergana antrem. Ya, enda pegasi-gasi kami ngerana sebab terem kami jenda. Ya, kam. Kata-kata dai adi keranjangkan dua keranjang anggo milit manggukan dulit. Jadi sienda kes-keslah jemak du. Adi permelan ingku sekali. Sibot de, bintang film de. Ulah keridah kam. Lidinga gajah bintang film terjilin sambarin duka. Dah bintang film du bekas du natap bekas du milih Krina desir hendai mero. Lalit langkai petujunna gelah mejile perjabun. Maka menwanta krina khusus. Kita endandai kita anggaplah enda sada kapal enda perahu. Sepirna enda simero khusus. Ay manbandu grigin tingkat tangko. Adi khusus tiga mana ada kam. Tuka-tuka. Bagai iya. Aku dan dulu ginting biar aku pas bagi perjaulai par karih nagar ku jaulai para teku. Bagai iya. Jadi enda mia mero tutus atendu gelah kami pe malam mati kami natap perjabundu malam atendu kayukan kapal de. Supirnya enda mengutak kam. Si Mero. Agak terang kalidah du pagi berginting. Pasang kacamata due. Iduru dari pagi sorong. Gelah uloleng perahu ne. Aku pesi berbagian cakapku. Bujur. Ya, apa yang agak kita nak bahasa toleh? Kalimbu kami kinting mergana sinterem. Ikatakan kami. Bangga kami. Ibasa dan hari Hindu. Kam dalam kami relajar kami pikrin anak berundu sinterem relajar bas kam nari bancir sada arih basyenda tetaplah kita syajar-jaran keladalan baginda pi kais surakan kita bancir dalan ijenari man bandu impal mero gel-gel ras kita medem ras kita man ras kita kujapai raska kita melehai, ras kita ngeraun ni pai.
Raska kita rusur neibu-neibu buru gintingai. Nonik. Tapi itu fungsi hal si luar biasa kam sangat siskitikna. Kedungna kam si galangna. Kam dungna sindekah na Jogja raskam kam jadi ingan perpulungan ijah. Bagi mama ijenda. Ia pai tetap ingan perpulungan. Janah tetapkanlah ukurundu. Bagi kita kane ras, bagi kami semamai. Mon maun, marinak nina teleponina kapai, bagi kita pada labut ngatakan kapai, woi bagi saja. Lain alasan bagi kita ras mereka. Jadi basi mon maun dah kam, radur raska kita mulihi, rabahan meriah ukur mamai. Hadi bancimin, ya minimal 2 kali sebulan lagi ya hubungi indu iya resmami kujeinda. Sungkundu gua situasi kesehatan na, sungkundu gua sinuan na, raskai silit bas pikiran na, sebab karakter ndu ras mamai banapai pia kundeher ras kampe ya kundeher gel-gel ras mamai kapi kutandai iya kaina cukup seri naneka kami rusuras sanga bagenda kanca pulung makaras jadi ya ning kami sekali nari mejoh-juah kam selamat kambas menempuh jabusim baru tek ngaku maka turang kue kelengateindu sebab kutandai ngekam kalak si bertanggung jawab labu perlu nari kok katakan kata si tapi kutandai kam kalak si bertanggung jawab ende nari ngenca nandai orang tua enda ya mungkin lane bayi si gel adilal senta si pindau banci kasih buluh hipai ala kadat gua kapi beruginting egange perpanna enda kari lanai bagai kelengate-indu banu kakak merjabung gobe dan dari orang tuai sebab mon mau dah kami nari cejenda temanna kam kakrine darat memang meriah kap nars kami tapi secara batin eliten kangka sama lemna banci kena komunikasi jadi adir cakap kada kami nda banci tang gedanggal aku pesi berena ngerana bujur aja coba tagrina Kirimkan man kami bibindu, terlebih man turang kami ginting mergana pe. Janah bagai pe, gua agia sibuk nadahin kay na duana ras permen kami ai seminggu sekali ngerana kam ras turang ginting mergana ras berukarawai. Gelah tambah sehat na malam ataina. Kami pe bibindu hubungi sekali-sekali nak kulagia tiap sangat-sangat sebulan sekali lagi na. Ngokam erjamu bagaina malam mati kami ngok ngarak-ngarak pertendin berukaron kubai anam lagi ya jai pertendin nanggomenda ngarak-ngarak meriah ukur tanakku ular bicara-bicara ukurundu sebab ganti sambar berukarawai pe singguruh kujabunta mehuling seri karas berukaron dubai emakana jenda nari kepudi bagi si kota kenendai seminggu sekali lagi nanti si RHP kam manggon aku di man bangku bicara langpeng gom kutehuga ke kelengan dunandangnya aku rasman bibing dua ikrina jadi aku pe labo beluh kalau gedang rana sehat-sehat kam turang rasul bukarau ngor jabo nak singudai ngom malam mateita jenanar kepudi ulana kam rusa sakit ngudung dahinta kami pegrina tetap ertoto kam gelah sangat mencari krina rasana ndo amin nagian dah krina maka kota akan deh bagi ketang kuendai sebab ise pelan nalik teman kami jenda lah cakap kaina lagi namin roh ari krina kau kenan dah kata ikonakku sebulan sekali pelar
Em krina beruginting si bernungan dan daya taiku. Kami makana man kay na grina nak kami. Ngo may kutahugwa kesibukan kay na grina le ay gala bodali sebab anak kay na ngo grina man ukurun kun kay na kitikin ngo galang ngo sekolah bujur kal ngekuaka maklum kang aku tapi ada orang tua antas sekali sebulan lah gina lebuh ngo kam sehat nandai ngo kam maningen tambah kalau umur kami sebulan anakku maka kotakan man bandu grina. Maka kotakan bagai perban ngau tergejak bas pusuhku adin terempe anak adi sekali pelali re sini jenda saja pe latih kok gak rukur jadi adi kampe bagai sindah krina sekali pe mali re hapendu latih kok gak setuna tapi aku ngobun kalau ngenda waria gia lah bodali nande kerau anggor jamu anak singu dan dai malam kalatai kami rasturang ngentai margana nandai ngarang-ngarang kal pertenenu berukarawan aksentua majua-jua kalau nang doi kri inatana perlajangan dai nandai sada pailalalin man temanku hari nandai kara kandung hidupnya nih bukan dia taina hari dia taina dah ndrohia ngumai ini na mikir ya minum kamu ya tahu lupa enggak kan lebay emang kai kerina ninas kata pastor ndai endang gom lengkap makailah pagi pakai kendui bas perjabundu makola kamar rubat turang maka malam kelatinan dia sebapai kami pemeriahkan lukuru kami kerina nak berundu kami pertoto kerina turang eda maka masu-masulah di bata di tengah-tengah jabundu aku pilo gedang ngerana si barem bujur bujur si katakan man Tuhan di bata sebab kerjaan tak ibas waria indah nggo erdalin alum mejile dekku mero adinggor jabu kam ulanai bagi si enggo kelengi jabundu dekku kelah malam mati orang tua anta bagi pe malam mati mama itanah kemulihin nari dekku sebab mama merinda biar kelialah tamat sekolah ndu ugah pegang kena kuaka itah nungu kerina tamat kam sekolah kusungkun man bana mama kuaka sekala kak nduriah na meroy tamat sekolah me adi sungkun kam apai kak nduriahan meroy tamat sekolah asang aku ningku uga pendau kalau kak 100 kali lipat riahan mero tamat sekolah ningku sini iam biar ya kiti ukurku labo kiti ukurku mak kutang uga ukur nuningku adi katakan setuhu nakal nakku paskal bagi katan doi nandai sebab tamat SMP kalau pemerintah biar aku lah tambah turang doi nina dekku kamu enggo itah do uga ate kami keleng kerinaman Bandung sirah salitna enggo ipekeri kami kerina kal lalit narisi i tading-tading waka itah nukrina apa ka aku
Sebab kam kelas 2 SMP nari nggo aku ngadep-ngadep sa. Sebab gel-gel ku bayangkan. Jadi kai kal ngepagi agi ku ya ria di tamat SMP kal pelabau. Adikku tak enda kangi ya. Teman na pelabau li simjile na teku. Maka gelah ula. Ceda ukur mama, resukur bapak. Bagem ku pala-palai. Wara arak kam gelah tamat SMP kal agi-agi ku na teku. Nggo kata ma SMP dek kusah keriah na ukurku. Masuk kakam SMA, rusur dengan ngulah. Tapi ternyata SMA ndai nggo tamat kam masuk kuliah. Puji syukur man Tuhan. Gundari kam ngor jabu, kelengi jabundu, kelengi mama aras bapak ta. Jangan cepat emosi. Kam sukanya kadang-kadang orang berpikir ngomong begini maksudnya lain, tanggapannya udah lain gitu. Jadi mulai sekarang kam harus, umumnya kam kalau ke keluarga itu jauh lebih manja dan kurang pengertian, maunya memaksakan kehendak. Tapi kalau di luar kam idah kami sangat pintar bergaul. Kerina ngatakan kam kalak si bujur. Jadi bagi kami Bandung tetap man keluarga ta Kerina, janah tetap bagi kaman keluarga Eda juga di Jogja. Setuhna melala dengakal ibas pusuhku siman katanken, tapi mungkin enda saja lebay pagi ngerana kita dung kerja enda. Aku besi bareng anak bujur. Ibas benna warienda nggo kita tedis pedempa ayo nggo kam ngerana kerina man kami nuriken kriah nukurundu ras harapan do manimpal do permendo. Ibas Pak Senda anak bro kami dikatakan kami meriah ukur kami arkitek-kiteken ngoidah kami uga kerina kelatihandu mulai basurui sinerbinari sehingga sagundari mungkin sehingga sepagi pe idah kami uga kesadanari hindu idah kami kerina uga kamar tanggung jawab idah kami kerina kam masing-masing muat bagian enda kerina labolit lain arkiteken kelengati endornen kami. Jadi ibas hal sienda anak buru kami lah kami lupar toto man di bata gelah kam kerina tetapi pasu-pasu di bata jenarir padan pe kami ibas kerina lakon-lakon sini bahan kendu ibas wari-wari serhenda adiseh pagi ketanduman kami berusaha sedapat mungkin kelah banci kami hadir ibas kerina undangan-undangan do sebab labo mungkin dikatakan saja bujur itu token tapi harus kang itindak lanjuti alu perbahanan jadi bagem kerina kamana buru kami endam perpadanan kami lebih-lebih endu jenari ngometeh kami gua karena kelatihan du kerina nggo gejapkan kami gua kelengatendu janah kami pe mungkin adik aku lah boleh mereka nisap peman bandu sebab aku lah bung isap nerbi kutu kurisap kutulu bungkus asa gundari li 2 bungkus nari jadi malaboku mereka neman bandu jadi arkitek aku pelabung isap lo ku ingat mereka nisap peman bandu kerina jadi maka jadi basienda mindo maaf aku man bandu labo te kulang arkitek lang isap lah ku ingat kalau kepe bagi aku kuaka padahal kam sada bungkus pikrindu jadi endam kekuranganku ya basie kuharapkan imaafkan doaku jenari entah lid bagi mamindu turang kundu edandu turang si kurang sikap penduduk kena kampil man bandu
enda peula meta-mata sangkut ukur totokan kami gelah kami menjuah-juah gelah ngasup kami lalap hari-hari ras kami baswari-wari serhenda bagai kamero anakku ngokena jabu krina ngokena sarjana krina enda labolit kebeluhan kami ras nandendu labolit gegeh kami ertoto ngenca idahikan kami dahin Tuhan ipasu-pasu Tuhan pendahin kami maka ngasup kami nekolahkan kam krina aku berenda laku harapkan kam sadap jadi sarjana anak kue pagi SMP kelah gia tamat ngome syukur kalate kami ras nandendo sebab aku pitamat SD jadi ertoto kami rusur pasu-pasu dahin kami Tuhan telah ngasup kami ngikut-ngikut dahin sini berekendu ipasu-pasu Tuhan kerina dahin kami sekolah kam kerina lebih asa siarapkan kami ras nandendu harapan kami petaman SMP ngensakam kerina banol nge kami suka naluenda tapi pasu-pasu di bata cukup simpar belin gaji kami berikan di bata maka kam kerina nggo galang kerina kam sarjana sada turang dosina talena ngencalang maka litnai sada pesan nandendu man bangku ban sina talenenda la sarjana sada anak nai harus jadi sarjana si usahakan pesan nandendu kerina kami lahingandu maaf man bandu kerina kami anak buru kami kuajarkan permendenda gelah enda pagi jadi ingetan man bana nai pesan nandendu maka selamenda berusaha kalaku gelah si kelaren banci si ras-rasken nekolah kenca nginget situasi kadang turangdu tapi toto kita mandi bata gelah turang DP pasu-pasu Tuhan dahinna ngasup ya nekolah kenca krina beberendwe gelah surah-surah nandendu so ene tekat kami ban sinatalenenda ugape ban manggil sekolah gelah si kelarenenda lah dia pagi banci maka si kelarenenda dari SMP nari nggo si bantu ya uang sekolah na setiap bulan tabungan na petorus ibani CU sehasa gundari li dengan J tabungan na lagi yang buai tak enem usaha anta gelah tekena bagi krina jadi jenari tole bibindoe krina ras bengkilan doe kelengkalatenarnan kita maka adilit pagi dahin bengkilan doe ras bibindoe krina entah lit pagi kata naman kena sebab aku pe megating ku uji kali bukuta sini luar Sumatera ku uji ternyata ujian si kubanai krina lulus sebab si kuarapkan krina igelarna ikabulkenna jadi kampe bageng man bibin doei bengkilan doei ya dilit pagi dahinna artina dorongan semangat lah gia litmin pagi bereken luman bana maka sadari lukrina gelah anak burun tepe malam atena natap kita kami pejena menjuah-juah ngasup kakak mengikut-ikut kali membuntai krina rasa anak burun te bagaimana dage impal turang beberapa mana sekali nari ku katakan bujur kalman bandu krina ibas krina kelatih hendu enggo ku kejapkan uga latih nakapndu uga lasna akapndu uga kamelehai go krina ku kejapkan sebab aku pelanai buku teh tumburan ngai sagundari air dalin-dalin sajang dahin ku kam krina kerasa rada purah nggo ku kejap krina ku ga kelatih hendu ertoto aku telah kampe krina menjuah-juah di bata sinampati kam bagenda kata ibas kaminari tambah ikan stik
sempat lewat malam minggu edan. Susur ngaring aku ibu Alindu, tempatlah pernah kita jumpai Bandung. Aku ngerusur tokoh-tokoh hendu, Taman Ria ingatan daerah Buana. Ulah sempat dari malam minggu enak, Taman Ria ingin sehat pal dan Buana. Ulah sempat dari malam minggu enak. Usur naring aku ibu Alindu, tempatlah pernah kita jumpai Bandung. Aku ngerusur di Bandung temandung, Taman Ria bedah duana. Ulah sempat dari malam minggu enak.
jelita oh sayang. Boneka cantik dari India, boleh dilihat, boleh dilihat. Ayahku kan tiba datang dari India membawa boneka yang indah jelita oh sayang. Boneka cantik dari India, boleh dilihat, tak boleh dibawa. Hatiku gembira, riang tak terkira mendengar berita, kabar dan bahagia. Ayahku kan tiba datang dari India membawa boneka yang indah jelita oh sayang. Boneka cantik dari India, boleh dilihat, tak boleh dibawa. Kini ku dapat boneka baru untuk hadiah ulang tahunku. Ayo dibagi. Batamkan perkibon. Sumeriahna kebat. Lagu sekundari.
musuh ya wak nani dah perkebot. Aku bakal pati. Aku ikut tete. Bola tiap nak. Ya harus sikapkan angkat tando. Begitu Karija, begitu Danta. Nabu. Ibas dungna gendang enda. Endam dungna kerjaan teh ibas wali karabun.